muntu ukoze biriya bintu Imana imubabarire kuba ntacitse akagenda ntanahagare nabura ngo arebe ukuntu yisha abantu rwose ni ukuri araduhemukiye. Imana imugirire neza. Yabakubise nyine ihita igenda kuko twebwe twari tugeze hariya haruguru twumva ikintu kirakubise ubwo imodoka zari zibaye uruvunge muri aka gace. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo umuntu umwe, iyi mpanuka ipfiriyemo umuntu umwe. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ahangaha ugana mu murenge wa Gisozi. Hano neza ugeze ku Kinamba ugira ngo ukate ujya mu murenge wa Gisozi, hano utaragera kwa Gakire niho imodoka na moto bije gukora impanuka ikomeye cyane. Moto iri mu bwoko bwa Sipiro igonganye n'imodoka iri mu bwoko bwa Kia Soreto, birangira bamwe bakomeretse, umwe ahita haburira ubuzima. Iyi mpanuka yarijije benshi, iyi mpanuka yateye benshi ubwoba. Abaturage babonye iyi mpanuka iba bavuga yuko uyu mumotari wari utwaye iyi moto iri mu bwoko bwa Sipiro ari we uri mu makosa, bityo uyu mushoferi wari utwaye imodoka we ntabwo ari mu makosa ariko yabagonze. Iyi moto ya Sipiro yabuze feri irangije igonga imodoka inyuma, ndetse imodoka ifashe feri muri zebra crossing birangira naho igonze indi moto. Iyi mpanuka yari ibabaje, iyi mpanuka yarijije benshi. Ako kanyese hamagarwa imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima kugira ngo ize itabare abakomerekeye mu ino mpanuka. Imbangukiragutabara ikihagera yahise itangira guhagarika iva ry'amaraso kuri bano bakomeretse, mu gihe uyu ngo bari bagiye kumupima basanga yitabye Imana. Ako kanya bahita bahamagara imbangukiragutabara ya polisi ishinzwe gutwara imirambo na za modoka za moruge za firigo zishinzwe gutwara imirambo, yahise ihamagarwa byihutirwa cyane. Ako kanya umurambo we wahise ugezwa ku bitaro bya Kacyiru. Iyi mpanuka yashenguye imitima ya benshi, iyi mpanuka yarijije benshi. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, ubwo imbangukiragutabara mu gihe yari irimo icungura abakomerekeye mu ino mpanuka yahise ihamagarwa, dore ko bahise banava kuri hodikota ya Muhima baza birukanka bahita batangira gupima impanuka. Uyu mushoferi bamwambura agategure ye, ndetse n'abantu bamotari bakomeretse babambura agategure zabo. Umushoferi bamusaba kuzajya kudekarara, ndetse aba bamotari bakabona uko bivuza. N'uyu nguyu waburiye ubuzima mu ino mpanuka akazabona uburyo ki ahabwa impozamarira, umuryango we ugasigara wirira ku mafaranga umushoferi yabwiraga traffic yuko atari we uri mu makosa, bityo rero batamushyira muri danger nk'izi ngizi zo kujya kudekarara n'iki ugasanga bigiye no guteza ikibazo. Traffic polisi yamusabye kujya kudekarara, nta kundi byagenda yabyemeye. Imodoka yiwe abirangira ayitwaye, ntago bigize bayitera breke idawuni. Ako kanya indi mbangukiragutabara isiza koko hari batatu bakomeretse cyane. Imbangukiragutabara imwe yaje ahita haza indi, ariko indi yari irimo ifasha kugira ngo iva ry'amaraso rigabanuke kugira ngo hataza kuhaburira ubuzima. Nibwo indi mbangukiragutabara yise iza ari ya kabiri. Ubwo haje imbangukiragutabara haza ndetse n'imodoka moruge, bwo haje imodoka eshatu ku butabazi bw'ibanze. Iyi mpanuka yatitije benshi cyane. Traffic polisi ivuga yuko impanuka nyinshi zikunze kubera mu mihanda ziterwa n'abamotari ndetse n'abashoferi batwara ibinyabiziga nabi cyangwa bagatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Buryo polisi isaba abanyarwanda bose kujya batwara ibinyabiziga batari hangova, bagatwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha kugira ngo babashe kugera iyo bajya amahoro. Iyi mpanuka rero yashigiye benshi isomo mu bakoresha umuhanda muri bantu batwara moto za Sipiro. Ariko reka tugaruke kwa kano kantu. Umumotari utwaye moto ya Sipiro nubwo yakomeretse cyane, ariko we avuga yuko amakosa araye kuko yafashe feri biranga. Izi moto za Sipiro ngahereye kera avuga yuko nta feri zigira, ariko ngo ubuyobozi bwa Sipiro avuga yuko izi moto za Sipiro zigira feri, ahubwo abazitwara aribo batazi kuzitwara. Uyu ngo wari witwa yavuze ko yaje kubura feri, bityo rero uyu w'imodoka bikarangira bagonganye. Ngayo nguko byifashe hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima, hano hepfo ku Kinamba umanuka kwa Gakire, niho iyi mpanuka ibereye ishenguye imitima ya benshi. Turagukunda cyane, nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Thank you so much, mwarakoze kudukurikirana no gukanda subscribe.